yazi le nto ufuna ukuyenza ngisasenazo mina isikhathi sayo mfana. Awuphephisa mfethu i-stress samateksi sasistrikile nami ngifike kanzima nje la. Ayisuka wena uma ufike kanjani la kwaNkosi. Awu uyawazi angithi angithi uyazi ukuthi operator kanjani. Sure Ya so ngivele kodwa mfethu yabona mina sometimes ngiyabaphayiziso magezi. Uyabona mina mfethu ngiyafasisa mina. Ngeke wenze nixekas lami mfethu phela. Ngivele ngivutha usizwe. Sidake futhi mawuthi kanjani ufuna sivaye sihamba nawe abangaphakathi behle isibalo mabesibona sihamba phakathi besibona hayi sibangena hey ninzi makhulu wena impintshi yakho manje senibloma kuphi angithi khona lo aunt lo uMazethe lo aunt lesihlala kuye ya uMazethe imali yakhe from emini ngeyizolo manje usewutholile umnike irent njalo leyo uthi umnike inyuki yenu manje manisho izophathwa umuntu ozocula icule ezofika lifaka uthando noma ayikho hawu ayikho kanti ubani watsho nje 1M uvusi isho phela intshontshelena ngeke uvele ubophe umuntu kodwa imali angayintshontshanga kuwe sibone mbopheleni mangithi ngihamba yabo mfethu lo wadla imali yami yabo lo mfethu lo awu strong lo bhuti mfethu lo uzohamba uzabiza igore Maritzburg ungitshela ukuthi yikho usaba uvusi shuthi yasadwa lo vusi yazi khona umunye umuntu ozothi usefuna ukuyogeza singafuna vele athathe izinto something after leyo nto leyo khona into zenzeka khona uzobe ephethe isunglass lapha yabo lo phethe isunglass lo uyazi mawuphethe izazi uhamba kanjani awukho right angithi nawe angeke usasibheka ngithi nawe ziyakuhlanyisa lezi zinto zokuzibhekile kulabel thina sezikhona wena you need to smile for us angithi la enekufuna manje usibani ukhuluma insumansumane manje njoba nje ngizela ukuthi mina umuntu ngibheka kanjani futhi mangathi uyakhuluma need to be honest mangathi uyakhuluma need to hayi kunjalo mina ngibuye ekhaya eThekwini la kwakhulela khona uSinethekwini uSimphiwe Showe mina-ke ngakhula kuthiwa ifridge uyifaki vele kumele usondele nakuye khumbula la kwangine-25 khona nasesithi siyaphuza nasesithi nangilomjida nangilapho usibhekile nangilapho ukade amabhi so le ngibona ngenza amabhodlela and stuff like that. Okay action Yambukela khuluma sho ukuthi ngivumbuke ezulwini sho ukuthi ngivumbuke kuweweseli sonda khona okay hayi ngiyakuzwa manje niqoka kanje icathulo niqoka kanje nale icathulo sigqoka ama-t-shirt anje amnyama namabhuluku amnyama ney'cathulo ezimnyama unganawo ukuthi zingcolile ukuthi angisipholishanga namhlanje bese futhi sigqoka isigqoka manje yabona nama yikho into ebengayenza yikho into ebengayenza nami ngalokho hayi nami angisazi nje esinembopho engaka nenzani kanti e-Afrika it's Africa ungavumi ukwenza izinto ngoba manje yonke into ibheko wena babonile opirima rumbe ekhala ukuthi abasazi manje i-contract mali yakhona ukuthi yongena kanjani so lento ayifuni ufuna ube engazathi uyayiforce ufuna engazathi u-achieve nayi khona kanjani sayikhona thina akunabo ubobheda kahle lo mfana bekumele enze njani bekufanele prepare speech hayi ngivumelana nawe ke lapho mfethu inkosi kubusise amen mlilweni siyabonga thank you